Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo HDP bazar adung Holy Faith Academy School along ingdeng throksi annual sports meet ni thoma pharman pangcheng pontang long annual sports along aluhi sarpo aman pen Bokajan block chairman sardili be pha pangjang aluhi projen deka HOD mine CCI Bokajan Bidya Singh Rongpi JE CCI Bokajan Serdihun English High School principal Rajesh Kro tumche tongdunsi ke pathu kang pualong RD pidunlo Labangso ke pathu kang pu melong assistant teacher high sing ti sopensi me chepahim phu ponlo lapen Holy Faith Academy School principal Bikrom Bepensi ke jutsi ka churu alam the jai ponsi maya bang pajutsi throksi annual sport meet surihini ra inkora ke thom a pharman mission pen ke pathu pangcheng ponlo student lapen pu kaduka we staff lapen pu media mate kaduka we tum stabe yang chirat itu pen pini lapung so jai me kalong lang tong pen ari dang pidun pen serjo me nang pidun pot nang tum kaduka we pan stame lapang so sport meet ke pachun pe meji pan serjo me nang pidun lo Dilai pen bijoy rong pi karbiang long live